Siyabonga uNkulunkulu osigcinileyo kuze kufike lesi sikhathi. Sibongele elinye ithuba umlima siphe lona. Igama leNkosi malidunyiswe. Okwansuku zonke singakhohlwa izihlobo ezithandekayo ukubana lento ezimbili eziqhakathekileyo kakhulu ezisiqinisa kumbe ezisivezela ukukholwa kwethu ukuthi bungakanani bunjani inkambo yethu loJesu ikuphila kuhle labanye abantu, kuphila kuhle labanye abantu. IsiKristu sami, IsiKristu sakho sikhanya nxa uphakathi kwabanye abantu, sikhanya nxa uphanjanisiwe, sikhanya nxa uphile bangabonga abantu. Siyakhanya insuku zonke, kumele sikhanye. Then okuqhakathekile okunye ubudlelwano bethu leJehova uNkulunkulu asibusise, uNkulunkulu asiphathise, asincedise kuzona lezi izinto zombili ukuze igama lakhe lidunyiswe. Asicimezeni sikhulekeni baba olungileyo osezulwini, siyabonga ngoba uyasithanda, sicela usithungamele uhlale lathi ngenxa yegama lakho siyakhuleka. Amen. Sike sakhuluma sathinta ngethabanekele, namhla sake sidlule futhi kilo sikhuluma okunye kuyizinto oqhakathekileyo kudonsela indaba le idonsela thina ekusindisweni. Yikuveza umusa kaMlimu emhlabeni owileyo, yikuveza isandla somusa sikaJehova sokudobha thina njengoluntu abalahlekileyo silethwe ekusindisweni. So umlima size, umlima siphathise, kasibambiseni linto, sinanzelele into lezi eziqhakathekileyo asambenini. Sike sakhuluma mana siphinde ithabanekele belilegede lilodwa, one kuphela. Cala ukuhlesa ukubambe kuqhakathekile igede eli1, gedi eli1. Nanka amavesi engiwathandileyo angitshela okumnandi lapha. Igede lilodwa, Israyeli eqaqele itent lona leli, behlezi babehlala ngama-tribes abo, kodwa kwakule gede elilodwa. Alokho kumnandi lokho. AbakoRubheni nxa babengapha, igedi lingapha, kwakumele babhode bazongena egedini ngoba kwakule gedi elilodwa elingena phakathi kwaleli thabanekeli kwenziwe izinto eziqhakathekileyo phakathi. Kwakungajampwa fence, kwakungela linye igede eliseduze kuthiwe ngoba nalikhathana lizahle lingene ngapha. Hayi, kwakusetshenziswa igedi elilodwa. Sihlobo ezithandekayo, lekusindisweni kwethu isango linye kuphela, igedi linye okumele sisebenze. Igedi lakhona nanti lapha iBhayibheli liyakubela John 10 ivesi 7, sikubaleni lapha sizwisise. Kumnandi lo. Ivesi 7. Therefore Jesus said, very truly I tell you, I am the gate of the sheep. All who come before me are thieves and robbers, but the sheep have not listened to them. I am the gate. Whosoever enters through me will be saved. Hallelujah. Uthi yena mina yimisango, yimigedi lezimvu zingena ngami izimvu. Ungabona umunye umuntu esengena eceleni kangeni lapha, vele kakungeneke eceleni, sihamba sonke sihlobo esithandekayo. So isango laliyi-1 lethabanekeli, lelo sango limele uKristu olisango lethu njengezimvu zakhe ukuthi singene ngaye ekusindisweni. Abese kubeka kube sobala, kasikubambeni banengi abakhonzwayo, zinengi izinto ezikhonzwayo. Sihlobo esithandekayo, angikhulumeli ukuthethisa abantu, ngizama ukuxwayisa lokuncenga ukuthi nxa ulenye into oyikhonzayo ususukile ekukhonzeni uJesu, kawukho esangweni elisa ensindisweni. So isango elihambisa lelisingenisa ekusindisweni linye kuphela nguKristu.
Nxa ukhonza kasibambeleleni sobezana kasibambeleleni zinengi izinto ezimbi abantu abazikhuluma ngoKristu. Zinengi izinto abantu abazikhulumayo befithizela phansi becikelela phansi uKristu. Ongakucheka kuhle kasobantu kuphela nguSathane uqobo lwakhe esenzela ukuthi thina njengoluntu singananzeleli ukuthi insindiso yethu yeyame kuKristu. Sihlale sikhathana noJesu, singasondeli kuJesu, singasondeli ensindisweni. But namhlanje ngithi mina isango nguKristu, thina siyizimvu zakhe. Ufuna singene ekusindisweni ngaye ngoba uyaqhubeka akubeke sobala athi yena. Bambana. I am the gate, verse 9. Whosoever enters through me will be saved. Wonke umuntu kungakhathalethi ngubani owenzeni owangaphi. Nxa engena ngami, iqiniso lilodwa eselisele ngaye yikuthi uza kusindiswa sithobethana. So insindiso yami, insindiso yakho, insindiso kaplanet Earth, insindiso noma nguphi umhlobo yabantu abamnyama, yamakhiwa, yama-Arabs, yama-Asians, ikuKristu kuphela. Engabe engachasiswanga kuhle ebantwini, engabe abanye abantu bengamthandi uKristu, but engikubongayo yilokho sobethana kumele sikubambe. Insindiso yethu yeyame kuKristu, nguye olusango singangena ngaye sesisindisiwe, siyasindiswa icilongo likhala sizibaza indlalifa zombuso wezulu. Umlimi akasisize, umlimi asiphathise, umlimi asisondeze ngakuye. Ngaphandle kukaKristu akula nsindiso. Chapter 14 verse 6 ekaJohn. Asibaleni layo le imnandi ingithabisile. Ngenzelani? Ngenzela ukuthi mina lawe sinanzelela umusa kaMlimu kithi njengabantu. Umusa kaMlimu emhlabeni wonke jikelele. Umlimu ufuna ukusindisa abantu. Umlimu ulendlela eyi-1, legedi eli-1 elifikisa abantu ensindisweni. Lelo gedi laleyo ndlela ngoKristu kuphela. Kasikubambeni lapha. Verse 6. Jesus said, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Le into sithobethana ngayo kwabanye abantu ibuhlungu, kwabanye abantu bathi bona bayahamba kuJesu ngabethu asebefile, baba kuNkulunkulu, bafike kuNkulunkulu ngalibethu asebefile. Abanye bangena bathi bona bahamba ngenkomo, abanye abantu bangene ngalokhu lalokhu, abanye balabantu babo abathi bayabafikisa kumlimo, abanye ngangizwe beqamba lamanye amadoda akudala abanjengabo Peter, abanjengabo Joseph, omama abanjengabo Mary, abantu abanjengabo Abraham, ukuthi sikhulumele kubaba. iBhayibheli kubeka sobala ukubana ngakho ngasikhulumela, ngakho ngasifikisa kubaba ngaphandle kaJesu. Nguye isango lensindiso yethu, ngaye abantu siyamukeleka phambi kwesihlalo sobukhosi ngaphansi kwelanga. Ngakho lo yedwa olisango losifikisa kubaba. Ezulwini lengilosi ziyakwazi, ingilosi oGabriel lenhlobo zazo zonke, kayikho ingilosi engasifikisa kubaba. Amaqhawe okukholwa enza izimanga afa, ngakho lo yedwa osifikisa kubaba ngaphandle kukaJesu, ngoba ulisango lezimvu, ulisango eliletha insindiso. Ngaphandle kwakhe kasifiki kubaba. Nguye isango esithi singangena ngalo siyefika ekusindisweni. Umlimi asibusise, umlimi asisize. Kasikunanzeleli khonokho kuyizinto kakuliwa lo muntu yikudonsela uluntu ensindisweni. Then wawusithi ungangena egedini kwakusiba le altar le burnt offering, sike sakuthinta mbijana. Wawubuya wena lemvu yakho, asikubambeni la uJesu lisango, leyo mvu eyayibuya kumbe imbuzi kumbe yinkwilimba kumbe lijuba
kwakumele kube ngokupheleleyo, kungaguli, kungabi lesikhwekhwe, ungayichayi ngerekeni inkwilimba kumbe ijuba. Wawubuya lento epheleleyo ngoba yayimele uKristu, iwundlu likaNkulunkulu eliqeda isono somhlaba. Isango limelele uKristu, nguye singena ngalo. Imvu eyayilethwa ibuya lawe soni yayimele uKristu, oyeza kufa endaweni yami, oyeza kufa endaweni yakho njengesoni. Kungakhathelekile ukuthi wenzeni. Asibambeni lapha sokwethandeka. Kulezinye izono thina njengabantu esithi hayi ubani okwakhe kuphezulu. But ngicela ukuthi khiphe imhlolo kule gazi likaKristu elingasolemvu, igazi likaKristu elafela umhlaba wonke. So wawubuya lemhlatshelo wakho kunikelwe, uqunywe laphana, kunikelwe nxa lisitsha lelo wundlu, nxa isitsha leyo inyamazana innocent engawonanga. Hey, alikuzwe la. Wena uthe usona yona ibisemadlelweni izidlele. Wena uthe uganga ibingekho, ngayikwazi ukuthi wenzeni. But wawubuya layo uzoyiquma phambi kampriest, ayifake phezulu kwealtar, inikelwe ife endaweni yakho, ngoba inkokheli yokona yikufa. Ungona kumele ufe, ungona kumele ufe, ungona kumele ufe. So endaweni yomuntu ofonileyo obekumele ngawe uyafa, kwakulethwa imvu, kwakulethwa inyamazana, an innocent animal, izofela umuntu olesono. Leyo nyamazana kwakulethwa inyamazana ehlambulukileyo. Yikho ke uIsrayeli babengelangulube, ngoba ingulube inyamazana engahlambulukanga. Yayingekuyilethe emnike etempeleni ukuthi izonikela ngoba yayingavuma. Wawulethe inyamazana ehlambulukileyo epheleleyo ngoba imelele uKristu, iwundlu likaNkulunkulu eliqeda isono somhlaba. Kumnandi la. Indaba le ingani yesithusa, kodwa ilithemba kithi njengoluntu ukuthi hawu bantu silokwethandeka, asimkhangeleni uNkulunkulu ngelihlo eliright. uNkulunkulu yena lawo weOld Testament nguye uNkulunkulu la namhlanje. Asimkhangeleni ngelihlo lentokozo, kasimthabeleni, galwi lezoni, uyazithanda izoni. Yikho walungisa iplan of salvation. Wayengadiliza uAdam adale kutsha, but wendlala iplan of salvation eveza ukuthi abantu bakhe uyabathanda, uyakuthanda, uyangithanda. Asibuyeni kuJehova ngesibindi ngoba uNkulunkulu nguNkulunkulu wethu. Nansi into engithabisileyo, usuka lapho kwakule lava, ibhesini okwakugezwa khona kulamanzi. Ababhalayo leBhayibheli lithi lona yayenziwe ngezibuko ezazisithethwe kibo mama. Asambeni la, ngananzelela izindlu zonke zilezibuko. Khathesi abantu le ma-sitting room yathola kule nkalakatha yesibuko, uthole ebathroom kule nkalakatha yesibuko, ema-bedroom kulezibuko, ama-wardrobe ethu alezibuko, ungangena etown ama-toilets alezibuko. Uyafika ume so uzikhangele. So into engiyibonga ngesibuko ukuthi isibuko asikutsheli into ofuna ukuyitshelwa, kasikutshengisi ofuna ukukwazi, sikutshela sikutshengise khonokho yikho khona. Mani nikhulume lokho engingabanye bazakwenyanya mbija. Ngiqalise emuva ngale. Ongathi usidla uvayindela itemba, kube sokusalela ilihlo letemba lapha ezinyweni la. Abantu abanengi ubhode labangani bakho engxenye uzuyefika etown, babe libona sibandi itemba so bakukhangele so azithulela ngakutshela ebona ilihlo letembe ezinyweni. But ungaya esibukweni, isibuko siyafika sikutshengisa sithi nanti ilihlo letembe ezinyweni. Kube sokusiba kuwe ukuthi ulikhiphe isibuko siya kutshengisa
nxa ithayi itshekile siyakutshengisa but sona kasilungisi ithayi etshekileyo. Sona isibuko kasikhiphi lihlo letemba, sona isibuko kasikhiphi okulikhovulanyana. Siyakutshengisa ukuthi umumo wakho umi njani, kube sokusiba kuwe ukuthi uthatha iphi i-action. Wakubuya umpriest afike ageze izandla, bageze lenyawo, bengakangeni phakathi endaweni engcwele asambeni la. Into engiyibongileyo nansi ukuthi le basin eyokugeza izandla yayiphakathi. Kwakumele uqale ungene etabenakaleni, ungangena ke unikele usiqede kunikele kugezwe izandla kusiyale yisign ye cleansing. Ngoba ngaya ingaphandle yayiza kuba livangeli abantu abalichola namhlanje elokuthi wena qala ugeze phandle, qala ulunge phandle, ubuye usu right ngoba umlimo ufuna aba right. But lay basin ithi yona buya unjalo ungcolile, buya unjalo izandla zakho zingcolile, ubamba izinto, wenza izinto, buya unjalo inyawo zakho zigavuthuli, ufike kwezinye indawo ezesabekayo, ungangena phakathi. Okungena egedini ikwamukela uJesu njengenkosi lomsindisi, ngoba nguye isango, ngaye siyathola ukusindiswa. Nxa ukhatshana legedi, ngene egedini, igedi nguKristu okumamukela njengenkosi lomsindisi. Kuqakathekile sisuka lapho sesisamukela ukuthi nguye owasifelayo ezonweni zethu. Nxa sesamukele sesiya ku next step ngegazi lakhe abesesigezi singaphakathi, engasigezi singaphakathi sesifanele kube sithoke sichova silanda ama stages alandela empilweni. Ungazibulali, ungazilahli, ukuthi wenzeni akulandaba. Okuqakathekile kumele ube kwazi ukuthi basin eyokugeza iphakathi kwethabanekeli. Ungeke ugeze phandle utshene, kumele ungene phakathi ukuze ugeze utshene. Igama lenkosi malidunyiswe. Akula muntu ongazilungisa. Silunga singangena egedini, silunga singangena ngegedi. So uKristu uyikho konke ensindisweni yoluntu. Singakukhohlwa khonoko, sihamba sidobha, sihamba sidinga amagedi amanye, sicine silahlekile. Ibhesini yokugeza yayiphakathi. Asambeni icourtyard leyo, suka lapho wangena endaweni engcwele, endaweni engcwele, sorry afaka indawo engcwele. Ake ndlule mpijana ngale sibukweni. Isibuko sithobe sandika siqhakathekile empilweni zethu njengamaKristu. Isibuko esingumthetho kaMlimo siqhakathekile. Ngamanye amazwi okunye kwakukhulunywa ngamaNdebele athona umuntu engahlala bengakubona lokho sithi so ukhangela umuntu eceleni ucabanga ukuthi ikhwaphela inukayo ngelomuntu oseceleni kwakho. IsiNdebele samaNdebele sijono ngakuhlala uzwa ngani kuloku liphunganyana lekhwapha, ungakakhomba abanye ngeminwe, ungakachila amakhala, qala uzinuka wakho amakhwapha. So isibuko lesi bese lenzwe ngesibuko yokuthi wena ungafika ume uzikhangele wena phela esibukweni, ungafika ume singabe sikuhlalela leso sibuko ukuthi ngingafika mina ngime but phambi kwami usibanda engekho ngicine mbone yena kume mina. So isibuko lesi sitshengisa wena, siveza wena, ngithi mina ungakathethisa abanye, ungakajaja abanye, ungakeyisa abanye kukholweni, mana phambi kwesibuko uzibone uzinuka amakhwapha. Into enhle khona lapha esibukweni yikho khona kanye okulamanzi okugeza, lawo manzi aligazi likaKristu. Malidunyiswe igama lenkosi. Ngidinga isibuko, udinga isibuko, ubozinuka amakhwapha, engxenye ikhwapha elinukayo ngelakho. Labo bachilela amakhala kayisiba balekhwapha elinukayo, zinuka amakhwapha, zikhangele ubusugeza ibasini iphambi kwakho
ibhesini ligazi likaJesu, ibhesini phakathi kwethabanekele. Akudingi ukuthi ubuye usulungile. Mana ngiyacela sihlobo esithandekayo, sethekele esithandekayo, mzalwane othandekayo, sonke emhlabeni, akudingi ukuthi ulunge wethu ngale ngoba umuntu kangeke azilungise. Kudinga ukuthi ubuye unjalo, woza kuJesu noma ubanikiniki, woza kuJesu noma umanikiniki. Ungafika kuJesu kangeke kubuze kahle ungachecka even lanxa ekhuluma ngeparable eyomchado, kuthiwa kuhamba kwayadingwa abantu le market. Mani mphomu kuthinta bitshana le market. Emarket uyakwanisa ukuthenga amagwili nxa engu-50, ungenelisa ukuthi uthenge right engu-20, 30 ebolile. Silinganiso semarket siyachaywa, ibhakede lichaywe la ngaphakathi, ngaphansi i-20 litre liyana ucabanga ukuthi usuthenga ibhakede ucina uzithengele okuyi-15 kg. Wathi abayethathwa labanjalo abafaka imali edabukile esenta ezingadabukanga ezingu-2 phandle, bakurobhe egcekeni feya kukhulunywa inhlamba. Kwathiwa abayethathwa ngoba babe kumele bangene ephathini babe ngekho. But iBhayibheli lami lilento engithabisayo, nxa sebefika egedini lo egqoka ijoga short, egqokele vest, owayegqoka amaphathaphatha, owayegqoka ibhrugwe elidabukileyo, owayengcolile egedini, wonke umuntu wayelayina afike aphiwe ingubo yomthimba. Akuchiwo ukuthi lingakabuye emtshadweni zidingeleni, kwathiwa buyanile njalo bambanda, buyanile njalo, kodwa egedini selingene egedini khonapha, liyangena egedini khonapha eceleni kule nkalakatha yeboutique, liyabe lidobha izigqoko zomtshado. Zihlobo ezithandekayo, wozunjalo umanikiniki, isigqoko somtshado sithathwa egedini ngoba kula muntu ongazitshintsha. iBhayibheli lithi lona lapho sithi ubulele ngokulunga, ukulunga kwami ukulunga kwakho, nxa singakuthathanga egedini kuKristu kunjengesikorobo esingcolileyo. Suka lapho siya ku holy place. Holy place kwakule table of showbread, kwakule 12 loaves ezaziphayilwe nga-6 zihlala khona phansi. Kwakuyisinkwa esingela mvubelo, sasingela yeast. Jesu ngela ngikhuluma ukuthi qaphelani imvubelo yabaFarisi, engakhulumi ngeyeast ethengwe emashop, ekhuluma ngemfundiso ephambene lentando kaMlimi. Sasihlala sikhona leso sinkwa. Obhalayo uthi yena nxa sasikhitshwa kwakumele uqale kubhekhwe esinye lesi singakakhitshwa. Nxa sikhitshwa sasidliwa ngamapriest kuphela ngoba sasiyisinkwa esingcwele. Leso sinkwa uJesu uthi yena, I am the bread of life. Uyisinkwa sokuphila, uKristu isinkwa sokuphila. Ngaye ngangizwe church nxa kukhulunywa kuchawa ama-introductions, ozasinika i-first prayer ngubani, ozasinika i-closing prayer ngubani, ozasiqamulela isinkwa sokuphila kubani. So isinkwa sokuphila nguKristu, isinkwa sokuphila lilizwi likaKristu. Asambeni bijale emuva, uyavela lapho vela khona, ubuye ethabanekeleni lensindiso, uzongena egedini elilodwa elinguKristu. Ubuye ulemvu yakho ngobuyisoni emele uKristu. Ubuye ufike ungaqeda kulamanzi, lawo manzi amele igazi likaKristu. Suke lapho ungene phakathi kule tafula yesinkwa. Sinkwa leso simele uKristu lelizwi lakhe. Ngaphandle kukaKristu umuntu kasindiseki, umuntu kalansindiso. Akulandaba ukuthi wenzeni. Ngena ngegedi phakathi kule nsindiso, umlimi asenzele kuhle. Asambeni. Sasidliwa abapriest kwathiwa isinkwa esingcwele. Ngapha ekoneni kwakule lamp stand, okwakumele kuhlale kulayithile. Ungachecka kuhle phose ithabanekeli lonke lalenziwe ngegold. Kwakusithi kungalayithwa
nxa sokureflecta kube kuhle phakathi khona pha njalo amalight lawo kwakungemelanga acitshe ayemele uKristu oyikukhanya kwelizwe. Nxa usungene ngegedi wamukela uJesu njengenkosi lomsindisi okufeleyo ku-burnt offering, altar of burnt offering, Kristu ofayo efela mina efela wena, suke lapha ngegazi lakhe sizogezwa sihlanziswe kube le cleansing yangaphakathi, cleansing yangaphakathi. Suke lapho ungene phakathi udle isinkwa esingukristu, udle isinkwa esililizwi lakho. Kange mbambe lapha ngeke ngikhulume lapha ngemva indile kancane zisobe sithandekayo. Umhlaba kathe usubhizi, ibhora waya, imali iyadingwa, into zinzima, kumele sigijime ngapha sisiya ngapha singakhohlwa ukudla spiritual food. Emhlabeni uyakuzwe ungagijima kakhulu, bodwa uhlanganise kakhulu. Ya, bambanda. Nxa ulokhu uhlanganisa, nxa ulokhu lamba uyaphela amandla. Thina sikhule sikwazi ukuthi umuntu udla kathathu ngelanga, ekuseni, emini, lantamba zasidla. Lakade singafisa ukuthi ngakuyenzakala. Njengoba umzimba wakho udinga ukudla ukuze uthola amandla, ukuze wenze izinto, ukuze uphakamisa izinto, ukuze uhambe endaweni ezithize, ukuze ube lamandla okuhlanganisa izinto zakho, umzimba ufuna ukudla. Even your spiritual life, ukuze kubalance, ukuze senelise ukuba lamandla okunqoba, senelise ukuba lamandla okuqhubekela phambili. Thatha isithuba, thatha isikhathanyana ukuphakulule isinkwa sokuphila. Abanye yakwazi mina vele ngahle mvula iBhayibheli nhle njumeki. Hayi ungajumeki. Khule ukuthi umlimi akunike lolo langatho lokudla isinkwa sokuphila. Sisidle ekuseni, sisidle emini, sisidle ntambama ngoba sisehambweni kumele siyefika eKhenani. Lima senzele kuhla sidleni lesi sinko. Singaleyisi iBhayibheli, into emnandi ngeBhayibheli, ngazubale namhla sikhuluma khonapha ngento ethabanekeni, ungayilalela indaba yona leyi uyezibalela, uzadiscover ukuthi kulamanye amaqiniso amatsha everyday. Nxa ulokhu ubala isinkwa lesi, nxa ulokhu uqhamula lesi sinkwa lesi, nxa ulokhu usihlephuna lesi sinkwa, uzadiscover amanye amaqiniso amanengi phakathi khonapha. Indaba ojayela ukuthi ocabanga ukuthi uyayazi, ungathi uyayibhala, uzayithola intsha every day ngoba isinkwa lesi sibhekwa every day. Mina lawe kumele sisindiswe. uJesu nguye insika yensindiso yethu. uMoses into ayenzayo waqala watshengisa okusezulwini ngoba umlimo wayele plane yokuthi umuntu asindiswe. Ule plane yokuthi mina lawe sisindiswe. Umlimo asenzele kuhle, asambeni sigijimeni silaleleni la. Ya! Ama lemstand yana yayilama light kulayitha Psalms 119 verse 105. Ilizwi lakho, thy word is a light unto my feet. Umhlaba nxa kumnyama, nxa umhlaba usiba mnyama ngoba uyaba mnyama. Izolo ngeke ngabona inews laphana ngamangala, I think iKorea kade kulabantu ade bemila ama couples amaningi. Kule couple ekade ikhona umama ethethwe ngumama bekhuluma thabe kakhulu ukuthi hayi futhi siyabonga le military ukuthi ikwamukele lokho, lelizwe lethu ukuthi likwamukele lokho. Ngumnyamo somhlabeni ungamukeleke ebantwini kuthiwe ikukhanya, but ukuze sinqobe kudingakala ukuthi amakhandlela empilweni yethu ahlale elayithile alilizwi likaJehova, ukuze inyawo zethu zingalahleki, zingakhubeki indawo yokunyathela. uJesu yinsika yosindiso lwethu. Ngelinye ilanga icilo ngomeli khale sisindise umlimo asenzele kuhle. Asambeni ekoneni lapha kwakule altar of incense lapha nithabile. Layithi umpriest wayebuya layithe kuseni, aphinda azolayitha ntambama. Hlale ithunqa laphana kunukelela.
obhalayo uthi yena pray. iBhayibheli litona pray without ceasing. Asikhulekeni singaphezi. Abanye abafana ngiyakhumbula ehlabalala bebehlabela abafana bakantini bathi khuleka lanxa kungathi ukuthi khuleka. Uze manana kuvuma kathana kungangana kukhulekeki. Khuleka uthabile, khuleka udanile, khuleka ukhala, khuleke kumnandi, khuleke zingahlangani, khuleka. Phela ukukhuleka kuveza ukuthi uyamethemba ukuthi ungamelayo oNkulunkulu wethu osezulwini. Sihlobo esithandikayo, kasikhulekeleni abantu bethu, kasikhulekeleni izimuli zethu, kasikhulekeleni ibandla, kasikhulekeleni umhlaba, kasikhulekeleni ilizwe lethu, kasikhulekenini. Obhalayo uthi yena umthandazo kumele kube njengokuphefumula. Ungayekeli ukuphefumula. Ungahlala ama-days athize ungadlanga, hlala ama-days athize unganathanga amanzi, but awungeke uhlale le awinengi kakhulu nxa ungaphefumulanga. So inkalakatha kuqakathekile imphefumulo, ukuphefumula komKristu, ukuphefumula komuntu emhlabeni umthandazo. Kasikhulekeni uhleze sitting room, khuleka enhlizweni yakho, use ukuphakathi kwazukho, khuleka. Use ofisini yakho uhleze esitulweni esibhodayo, khuleka. Ungathola ithuba uguqe phansi ukhuleke, ngoba yikuphefumula kwethu ukukhuleka. Sithola amandla ngokukhuleka ngoba kumele siyefika eKhenani. Asambeni sesiqeda la. Excuse me. Soka la sesi kwakule ndawo engcwele yayidividwa liveil. Phakathi kwendawo engcwele sengiqeda la kwakule ark of the covenant. Phakathi kwakule mthetho eli-10 lapha nithabile la. 10 commandments. Phezulu lapha kwakule mercy seat. Obhalayo uthi yikho okwahlangana khona le Bible letho njalo kwahlangana Psalms 85 verse 10. Mana ngibani kwahlangana into ezimbili. Ukwephula umthetho kulethulaka ngoba umthetho inkokheli yokona yikufa, kumele umuntu onileyo afe. But lapha kule mercy seat, kule sihlalo somusa, wenza ukuthi umuntu khangela, ngicela sikhangele umlimi ngelinye ilihlo la. Abantu bacabanga ukuthi uNkulunkulu wezolo ngafana ndowakhathesi. Asikhangelele uNkulunkulu ngelihlo elimangalisa, uNkulunkulu lomusa. Umlimi uyazwisisa ukuthi we are humans, we are weak. Abese sithi yena abantu laba ngabalanda ngolaka bangeke basindishwe, but njengoba uNkulunkulu enilothando, phela uNkulunkulu lothando futhi kalathando kuphela, uluthando yena ngokwakhe. Lobudlelwano bethu laye uyabufuna insuku zonke. Abese sithi umuntu engona, mana ngimfakele umusa la, kuyakule sihlalo somusa la ukuthi sizayikhuluma indaba yakhe yobona khab ayasambela Isaiah 1 verse 18. Ongona uNkulunkulu yamthola ehlezi kumercy seat ebuncinge sithi come let us reason together. Asikhulume, hey moyo uyasikhulumela sibanda, uyasikhulume, come let us reasoning. Nxa kule reasoning uNkulunkulu kathi uthi yabe kutshela nxa li reasona utshena nawe khuluma, ngifuna ukukulalela ukuthi kathi uhlutshwa yini, ngifuna ukureasona nawe. Ikwe konke lokhu kwenzakala kumercy seat. Qala umthetho eli-10 kube le mercy seat. Umlimi athi wena uyabuhlezi ngapha, umbuya bume ngapha, mina ngingapha. I want to reason with you. Angulahle. I want to reason. Ngifuna ukulalela kathi vele uhlutshwa yini. Ngifuna ungitshela okungaphakathi kwakho. Ngingubaba wakho, ngiyihlo, ngingumdali wakho, ngumsindisi wakho. Ungangitshela ngizakuhlanza noma zibomvu noma zinjani. Asibuye uJehova ufuna ukusisindisa. Phezu kwemercy seat laphana kwakule ngilosi esingithiwa ama-cherubims ayithe ebheke phansi etshengisa ukuhlonipha
reverence, ukuhlonipha. Kuyake ngizwise ubuhlungu ongabala iBhayibheli ingilosi kuthiwa nxa siya kumdala esihlalweni sobukhosi ulomchilo wamakhosikazi kule mibane lapha nxa ziyafika ziguqe so zivala ubuso zicatshela umlimi zicatshe phambi kobuso bukamlimi hatshi ngoba uyethusa umlimi hatshi ngoba ihora ngenxa yobukhulu bakhe. Haleluya bambana, ngenxa yobukhulu bakhe ngicela ukuva indlela xa yobukhulu bakhe zithi bona ngakho omunye esingamkhonza ngaphandle kwakho nguNkulunkulu wethu, ngumdali wethu. Ziguqe ngokuhlonipha, zihlabele zithi ungcwele, but ngokuswelakala kwenhlanhla umuntu ofayo nxa esiya kuNkulunkulu uhamba inhliziyo lapha, uhamba amahlombe lapha, ufuna ukuyaziveza kumlimi ukuthi ungubani. Sizidalwa, yena ngumdali, kumele sizihloniphe phambi kobuso bukamlimi, nguJehova wethu. Kube sokusiba le Shekinah, the presence of God. Le into ingithabisile. Nxa usuvele egedini, wangena egedini, wabuya wamukela uJesu ngumhlatshelo wezono zakho, wageza egazini likaKristu, wangena udle isinkwa everyday esililizwi lakhe esinguKristu, ubuye uhlale kulokukhanya empilweni yakho okunguKristu okulilizwi lakhe, ukhuleke insuku zonke, i-incense ihlala ithunqa, ukhuleke ukhuluma loyihlo phakathi ngale impilo yakho igqagqelwe ngumusa kaJehova. Nxa sesiphila phakathi kwakhe yena iShekinah, ipresence yakhe ibisisiba sezimpilweni zethu. Igama lenkosi lidunyiswe. Singabantu benkosi, inkosi ngeyethu, ufuna ukuba phakathi kwethu. Kasigcineni ubudlelwano noJehova buhlambulukile, umlimi asenzele kuhle. Nxa ngiqeda nankula, the law pronounced death unto the transgressor, but above the law was the mercy seat. Above the law was the mercy seat. Psalms ivesi yokucina 85 ivesi ngo-10. Siyibaleni, sikhulekeni, wena ulungiselela ukuza kuJesu oyinkosi loNkulunkulu wethu, ongumsindisi wethu, ongumdali wethu. Akula nsindiso ngaphandle kwakhe, ngaye siyasindiswa, nguye yedwa olusindiso. Love, khangelani la. Love and faithfulness met together. Righteousness and peace kiss each other. Khona kumesi sithi le Shekinah umthetho laphana sengiwephulile kule mesi sithi umlimi uyangixolela phambi kwepresence kamlimi uthi yena they kissed each other. Kwaba lokuhlangana. Kumele sisindiswe sihlobo esithandekayo, singalahli ithemba. Isanctuary veza uthando lukamlimi kimi njengomuntu oyisoni, kuwe njengomuntu oyisoni. Singalahleki, ngena ngegedi kule nsindiso phakathi. Umlimi asenzele kuhle, umlimi asigcine esandleni sakhe sendleleni okuye eKhenani. Kumele sinqobe. Nxa engekho umlimi, uluntu kalulansindiso. Nxa engekho uJesu, umuntu kalathemba. Nxa uJesu ekhona, ngena ngayi igedi uthole insindiso. uNkulunkulu asibusise, asikhulekele, asicimezele sikhulekele. Baba olungileyo, siyabonga ukuthi Jesu uyikho konke mayelana lensindiso yethu njengabantu. Phila kwethu kwansuku zonke ngobambile. Cela usigcine emseni wakho, uselu sesisiyefika ekhaya ngoJesu siyakhuleka. Amen. Amen. Noma ungaveza isandla sakhe eNingizimu Afrika baba, lonakele ilizwe lakho baba, welinkinga engapheli kudingeka wena baba, awuvele baba. Abesifazane babulawa njengey'ntuthane baba, bahlunyezwa bayahlwengulwa Nkosi. Imisebenzi ayikho kulelizwe, nomhlaba ukho ezandleni zethu. Ehla baba, vela baba, noma wasala ususibamba ngesandla sakho, lifile lelizwe baba. Baba ulelizwe baba, konakele ulelizwe baba.
abantwana bahlonipha abazali benza abakuthandayo emsebenza yikho indlala ibhokile baba sihambile saye endaweni enkulu safuna usizo kodwa silitholanga baba silithola kuwe sidinga wena manje asafuna ulutho lunye cela wena wehlele kuleliswa ngoba kona inkinga baba